I pozdrav ljudi, ovdje je Croatian Gamer i danas ćemo igrati igru Rider i ajmo krenuti. Znači imam ovdje nekakav bajk, pa ovdje moram skupiti te smaragde, kako vi kažete, emeralde, da i vidio sam da je popularna igra. Zašto mi tako nekako laga mi malo. Veo sam, dobar sam u tome, moj rekord mi je 58 i tu igru igra taj minigamer 13. Subscribajte se na njega, on je moj prijatelj iz razreda. Ako vi želite, profil je da ima kao na profilu Mopsića sa kapom. Ja mislim, link će biti u deskripciji. Sad sam napustio smjer. I ajde. What? Kako? Ok, dobro, napravio sam ja nović. Zaista nisam sav challenge, bo između 32 i 40. Ovo je odlično. Da, ako napravite taj quest ili challenge zapravo, onda ćete dobiti 200 smaragda ili emeralda. I da. Ajde. Ček, kak sam izgubio taj challenge? What? Peto! Ajmo probat postići do 50. I molim ljudi da dođemo do 10 lajkova, bit ću vrlo zadovoljan. I onda ću i molim vas da dođemo i do 50 subscribera. Ja mislim da ću na 100 subscribera napraviti face reveal, nemam pojma ili 200, ja mislim da 100, nemam pojma, vi ne želite vidjeti da 100. Malo sam znao, ok. Imao sam se dosta sreće. Nice sleeping. Još sam 45 rote. Ovdje je neću umrijeti pa. Ok. Please. Ovo je o moj bože. Kako? Stop. Ok. Please quit. Wow. Je busy live. Sad moram dobro, još kojih pola minute, 15 sekundi, nemam pojma. Prešli smo negdje pola. Ovo je baš cool, ako pišite u komentarima ako da instaliram. Da.
mi cool. To. Ovo je bilo... No. Neću flip. Ovdje sam malo da pričekam. 3, 4 i... To uspije, koji uspjeh. O no, o! Jaj! Zašto? Još sam skoro pa bi prestigla. Dobro. Da, i to je bilo to, ljudi, od ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ostavite like, share i subscribe. Sutra ću objaviti neki video, ali vrlo kratak, ja mislim, na engleskom će biti. Ako mislim da Amerikanci me gledaju, pa bi napravio i tako. I nadam se da ste uživali, ostavite like i share i subscribe i nemojte zaboraviti stisnuti zvonce dok subscribete. Molim vas da dođemo do 50 subova. Ja vas volim što smo došli do 35, sada imam 36 i to je to, vidimo se sutra.